sao đi mà ngày nấu hồng khô lo lại hơn na sang vắng hồng nô noa mình tu lệ doa lệ diên mang lung ôi bong nó chẳng hề bố ya đi ya siapa bong sung bol đi là cắm quần mà cả nó sập man lẩu pia Siapa dia nak nak tu dah. Ini punya dulu. bong tao cái sấy cầm cái chi tàu việc vậy Ya, mantap. lại cái này lại vừa rồi đấy Ribu aja. sao đi mà ngày nấu hồng khô lo lại hơn na sang vắng hồng nô noa mình tu lệ doa lệ diên mang lung ôi đi chung tôi lâu bắn cái tu lệ mạnh nâu nắng to tung xiên mang đi đào hoa dân tâm hên con suốt khom noang mạnh nâu nắng to mà chiang xuân khó mình trên là dâu ly ya băng run khom lên nghe mày hỏi nắng lệ tôm Giêsu cất na hồng hồng chiang sắp na băng na ngon cây mày hỏi nắng lệ kỳ lệ Giêsu mang trang xoan không bèo lên lùng đây tên đi bằng chim ta riêng ngâm vốn tôi sắc mến ăn lom rong dù tôi lia nu sắc mến mà lom gió riêng tôi lia nu tông đắm ăn em rong dù tôi lia nu tông đắm mà nên dừng lại
xoan không kêu lên lưng đây tình mi bằng chim ba mày ở nắng lê tàu Giêsu ca nung na á không ngâm chẳng sắp na bằng mà non cây mày ở nắng lê ghi lê Giêsu màu trắng xoan không bêu lên lưng đây tình mi bằng chim ba lưng đây tình mi bằng chim ta lưng đây tình mi bằng chim ta lưng đây tình mi bằng chim ta. Good morning. Good morning, brother. Michael and Regina, Deacon Arturo, family and friends. In fact, is a very joyful occasion for Michael and Regina, and we are all here to join and pray for them in their happiness. And I want to welcome both of you as you enter this great moment of sacramental union. From now on, Michael will belong to Regina and Regina will belong to Michael. And they are going to have to live that love together. And definitely we are all here to rejoice with you, but at the same time pray for you as you make this great decision. And we all, as we begin this Mass, commit ourselves to be with them as they begin this new family. We will be there to support them. We will be there to pray for them in a very special way. So now, invite all of you to put your hands together and welcome the bride and the groom. Can we all give an applause to them? Tuang
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. Father, you have made the bond of marriage a holy mystery, a symbol of Christ's love for his church. Hear our prayers for Michael and Mary, with faith in you and in each other, they pledge their love today. May their lives always bear witness to the reality of that love. We ask you this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.
arenda ama waktu wadi kuas ning ati jere paciani lelu alami ramsa api kunde bade akuna tuai jampi atau pedia jum paciani pahina jum ape hai jere Jumpa hena jun akhir bihan jule jumpa in arab sabjame in akhir bin janta juti jun kaciane hamla sase inzu su hamle badi asamni badi makmasse in asakhai sikhai sela amai sama komole wabi akhir juruan Wala kaciane Jumatu ibu hozek adikda di adik kasuma nafu alaki akasa pizza miba sokisi alaki nafu su muna atwa miba nena araki jumi paju atulong ano kay mabe kanu kalubye Kalau tua minggu ketisa itwa itisa mi pasui laki asiwanga minu ito sesedia kaki jeruanga asi mi pa inanune apa tanta anupi kon ako cuti di sakit anjang the word of the Lord. Salan dong koi na to bahasa tapin amat kerja kemple kana mi ai hi na to na se kaman ne ni a na long da min na ma bang ni hi dong koi na amat kerja kemple kana mi ai hi Nama isma di agak pamama dan kita ibang bina nasabay ima atau nakate oli nong bang kirhet to ibang bina di bang bana enun to pada tangi ko bangin to ka kiperiani bang bana Kain Deo Kamin Namu Bau Yahenla Nunda Sultan Kum Jerusalem Nusangna Mutahin Bagana Natute Amudinin Ongsiam Henla Israel Te Tunga Nokna Ongkahen Nokwana
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which commandment in the law is the greatest? He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest of all of us. It's only us who pushes God away. Keep God in your lives. Pray always. And involve God in everything that you do. And for sure He will bless you. Love that together. But God has put together. No man will put us on. And so, brothers and sisters, shall we now get them to marry? Yes? Okay. Can I call you forward, please? And we'll go through the life of marriage. Now, dear friends, we have come together in this church to May the Lord, in His kindness, strengthen the concept we have declared before the church and graciously bring to fulfillment His blessing within you. What God has joined together, let no man put asunder. Can we have the rings? May the Lord bless these rings, which you give to each other as a sign of love and fidelity. Amen.
because we are a praying community, let us continue to pray and we pray for them. So include them in our prayers. So we have the praise of them. có đang làm gì mà có cái sản phẩm gì đó trong đời cái gì để nào con Ya mau kita konsisten dengan kesana dingin We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Please have a seat and I'll continue with the class and I'll have the recordings.
Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord enterprise to bless your hands for the praise of glory of His name, for our good and the good of the Holy Church. Let us pray. Receive, we pray, O Lord, the offerings made on the occasion of this sealing of the sacramental bond of marriage, and just as your goodness is its origin, may your providence guide its course. We make this prayer through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you have forged the covenant of marriage as a sweet yoke of harmony and an unbreakable bond of peace, so that the chaste and fruitful love of holy matrimony may serve to increase the children you adopt as your own. By your providence and grace, O Lord, you accomplish the wonder of this twofold design, that while the birth of children brings beauty to the world, their rebirth in baptism gives increase to the church. Through Christ our Lord, through him the angels and all the saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the Father of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, first with love and spirit, form the Lord of the form, so that it may for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and was bringing to his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given out for you." In a similar way, supper was ended. He took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for forgiveness of sins. Do this in memory of me." Mystery of faith. And profess our resurrection until you
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the holy bread of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Philip, our Bishop, and all the clergy. Be mindful also, Lord, Michael and Regina, whom you have brought their wedding day, so that by your grace they may abide in mutual love and peace. Remember also our brothers and sisters who have for us needed the hope of resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the life of peace. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Joseph, their spouse, with the blessed apostles, with Augustine, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our days. In your mercy, keep us free from sin and grant us more anxiety, worries, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Thank you, and she bless you. Lord, by and the blue will come forward to the center of the church. My brothers and sisters, let us humbly pray to the Lord that all these servants are united in Christ. He may mercifully pour out the blessing of his grace and make of one heart and love with the sacrament of Christ's body and blood those he has joined by a holy covenant. Now I invite all of you just say a silent prayer for Michael and Regina.
O God, who by your mighty power created all things out of nothing, and when you had set in place the beginning of the universe, formed man and woman in your own image, making the woman an inseparable helpmate to the man, that they might no longer be two but one flesh, and taught that what you were pleased to make one must never be divided. O God, who consecrated the bond of marriage by so great a mystery that in the wedding covenant you foreshadowed the sacrament of Christ and his church. O God, by whom woman is joined to man, and the companionship they had in the beginning is endowed with the one blessing not forfeited by original sin, nor washed away by the flood. Look now with favor on these your servants joined together in marriage, who ask to be strengthened by your blessing. Send down upon them the grace of the Holy Spirit, and pour your love into their hearts, that they may remain faithful in the marriage covenant. May the grace of love and peace abide in your daughter Regina, and let her always follow the example of those holy women whose praises are sung in scriptures. May her husband entrust his heart to her, so that acknowledging her as his equal and his joint heir to the life of grace, he may show her due honor and cherish her always with the love that Christ has for his church. And now, Lord, we implore you, may these your servants hold fast to the faith and keep your commandments, made one in the flesh. May they be blameless in all they do, and with the strength that comes from the gospel, may they bear true witness to Christ before all. May they be blessed with children and prove themselves virtuous parents who live to see their children's children, and grant that, reaching at last together the fullness of years for which they hope, they may come to the life of the blessed in the kingdom of heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. So God bless. The peace of the Lord be with you always. Let's now for each other a silent kiss. Behold the
let us pray. By the power of this sacrifice, O Lord, accompanied with your loving favor, what in your providence you have instituted, so as to make of one heart in love those you have already joined in this holy union, and replenished with the one bread and one chalice. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. I want to sincerely thank all of you on this joyful occasion on behalf of Michael and Regina, for every one of you who came over here to pray for them, to bless them, and a very special thanks to Reverend Deacon Arturo who prepared them, went through the pain to do all the preparations for this wedding and the Eucharistic celebration here. And I want to wish you all the blessings on behalf of the parish team leadership. I want to wish you all the blessings of God and wonderful life together. And you can be sure that we will continue to pray for you. God bless you all and have a wonderful day ahead. The Lord be with you. May God, the eternal Father, keep you of one heart in love for one another, and the peace of Christ may dwell in you and abide always in your home. Amen. May you be blessed in your children, have solace in your friends, and enjoy true peace with everyone. Amen. May you be witnesses in the world to God's charity, so that the afflicted and needy who have known your kindness may one day receive you thankfully into the eternal dwelling of God. Amen. May Almighty God bless all of you who are gathered here. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Mass is now concluded. We shall all go in peace. Thanks to God. And now paperwork. Please be seated while we do the signing of the paperwork, the registry, and all those documents that we need to submit to the government. Can the witnesses and the bride and groom please come to the altar? chẳng xuân khom hên hắn cùng khoa so tin lâu bằng kỳ tư liền xian min to tôm cha đừng a nghiên
gom sa te qua linh đi bằng khen cây he sina khen lâu qua mà in khen cây he xiang to tông cham sa ni gel hầu lương toát mù bằng tí ngay na phù bằng khâu đen he đam sương nghìn xianin ban gial giat xuân hưng lên hết vốn đầy ra tam tôi sao mang nôn noam đình xianin hưng xian in lùm bằng hưng sương mang gom sa te qua linh đi bằng khen cây he sina khen lâu qua mà in khen cây he xiang to tông cham sa ni gel hầu lương toát mù bằng ký ngay na phù bằng khâu đen loan ngày nâu hưng en noa mình là sát mê loan ngày nâu na tuang xóa elo đào khamita loài đen katahana na hi ngai o lâu in sim đây á lưng nộp mù dơ keng nàng lâu in ôm chê keng nàng lâu in hi chê keng ai ô cây sim lâu qua mà ngai ken qua mà coi kê in mi ra tâm lại à chỉ bằng công tel na hi ngai ô loan ngày nâu kiến ra noa mình là tuần nè loan ngày nâu nâng lel xin chư tế cả bên he mà mang mồ tăng bằng cá đâm na hi ngày ô loan ngày nâu hưng en noa mình là sát mê loan ngày nâu na tuang xóa elom lao khamita loài đen
Ratahana na hi ngai o Nang lo in sim le ya Lung nop mu zo keng Nang lo in te keng Nang lo in hi te keng ngai o Gây sim lo qua ma ngai ken Qua ma coi ke in Ami za tâm lại ya Chỉ bằng công tel na hi ngai o Ông khó lo Sabin ya. Sabin. Hey. Nasa lo chay. Hey. Hey. Nasa lo chay đâu together. Đâu together đi lại đâu chuyện này phải khát về. Nó kia lại là nuông sẽ đi rồi. Tôi muốn quay bộ đi không kịp khai báo cái này. Nó ta xem sóng chân nó đi nơi nào. Đấy rồi bên mới là xem cái này họ sẽ lên mòn. Anh mở đơn nữa vậy. Nó sẽ đưa trở lại rồi. Em giống đó. Thì ăn mồi. So where's the cake facing to? Okay. Makan biasa.
boss tengi teng Get phao ya numan siapa nu sini di le hau sanu sia lam ten pi bungi ya ulun ama nuak lai ye du kun si we Nasrullah wakim akan nu akan nuที่มองเนี่ยมองปากเสya kita kim nu mang la alai se hewai ta ke email mong ni ya Munta on be munta Tôi要想你都没有买。Ini kadang-kadang ye. Namanya minum ah, nasi luar. Cungkap, asung power. Ya, langsung suhu, nukel. Dan nanti nanti lah kasih lah, cina betul. Naik lo ya, dia. Menda miro ya bi. One by จะได้ทำวันไหวให้มันตึ๊บตั้งตึ๊บ นี่ผู้สองมันก็รู้แต่รู้แต่สิ่งผู้สองมันก็รู้ต้องเรา
มีเย็นนะครับเอ้ยขึ้นจะหยิบน้ำอ่ะแคบเยอะน้องไม่อยู่จันทร์ดีเขามาพวกเรียกนะครับนั่นไปดีเลยอะไรอย่างนั้นใครนักกินตะบีเนี่ยแบบเป็นคนเดียวชินเอาเรื่องที่sorry oke làm ra được rồi đây là cái gì vậy? À, mua để cái được một bao lô đi cái gì? Mau dia lihat ngom sih. proposal cho county principal program về tu program về cái chỗ này này ina là hay ina các cái điểm nâng cái tàu trong công việc tàu phát triển nâng mà tàu hay ina cái chính ina tàu ra tàu trong nông sản phẩm tàu mà để nông kia à nó có sát riêng sang hoa thà lên anh ta phát về nông sản phẩm mình làตัวลงดั้งหัดของพวกเวลาเนี่ยพอไปทำตัวปลาตัวส่วนนะพอยิงมันตัวปลาน้ำมันยัดกินเสียงโทสนะไมเคิลเล่โอ้เรจิน่าแต่ผมขัดสอนนะน้ำมันไม้น้อยเลยมีเต้นมาขั้นต้นที่เจียมนาเต้บอลโดนตะกี้นะบอลที่คนนุ๊กเยอะตัวเสียงอินนุ๊กที่ลายมันนะตัวปลาหุ่นอีนะที่ลายมันนะนังมันนะน้องตุนาฟ้าน้องเป็นอาเดลงดามุจุน่าบุญที่พันนาลายจังตอบจงน้องปีเองเดินตัวปาร์ติสูคริสตุนิสัตว์ของเงินบ้านมุกตัวปาร์เซนอชีวิตมันอารมณ์จัดในบ้านนี้เราผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอารมณ์พอมาว่ายังมามีมาสู้เราจะอะไรเนี่ยมันยังมาเสียเลยมาเวทีพิธีนี้ดีเชียงมาสโนยมีไมเคิลเน่มาลีจีน่าเมรีเลยเวลาสองคนมาเรารู้แห่แก่ชิลังเราจีน่าจีสวานี่ยังเงี้ยสงที่ยานเวทีอยู่แต่ในโลกธรรมะสวานี่เนี่ยชื่อว่าเลยยินดีเราใช้มาเป็นเนี่ยยาติวตัวเดียวเดี๋ยวไม่มาลูเนี่ยเราแต่ไม่เจอตาลูกเราจะวิ่งได้ไหมจ๊ะน่าเลี้ยงพี่บ้านเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวชินเลยธรรมะพุทธิานี่เนี่ย
ini cuma kue kong li si kakak dunia tu bama ngapi pilih cenoro ni tasut ni gua nama tu malu pure lalu pidia ke ayam be hiu tende iya pertama tu dia ni le cenoro pio cinta cenoro ni gua nama ro si yau si bare si yau tema turo angin sombo Tuang yang song cuma alat di semua memang pi jualan turun minta su ni de utia US ema turun minta su tadia memang pi maka pune ngama ni de setunta ngama tiap le US ma turun minta su ni de piro jono di ma mai tu ne tu jono minta su di ma lagi naya waro US ma be jono ne mai kerja tu US ma be ni cari pak tu gelap le semua bawa sekat tu tu ni pen kon adi ni nak tu pain ni hoi ni pa tuam dang ni alam dang am piang ya din chin pen rong ko ni nya ding ina na tang na dei lap ke ka hi ban ina na pi ta ina hi bang koi ahun nu ahun pa Undang sak nuan humpang ya ibiak pasian le no witengang paimuan khatiat tu ngadong napi takin lungda mitin masain lungda mungkol masain amen abai satu makani tumlai pika kipanina di mo boy pian na ding ina tunget na tong pan pi hi edele Burmese Catholic community te ngadong napi takin lungda mitin lungda mungkowing dengin dong ibiak pina sahi ma bangina yakina amasan siang tu kita na pungkat suana sakramentu semua pungkat suana te non takin undang sakti kimankin umur ahi manina na tengah kana Michael Mary Regina te ni ko ipan piro na ko hitanga numun pamun ka hihaw na bangma sumlepai tu kipan piro lo ahi manina kiswan na tampi dong mo ayina ayina hamao mong thai siya mong tel siya min te chi dong rak ta na tum masan wami wa panina anaya kamla pa na pai atu ni dak kan alian pen dong na nakim na to na kem yu na sum na pai na kem tu to pa na la tampi yang to kita hen dunia ho pai wa ma piu aneu pen panalian pen do na ahi zongin nuwa na teu bang mai dong ko kam kum khat bek dong thuk do ro ding kai manina ngai dam siang mun chi dong tum ro mi tu ni mo poi ti mo poi pian na ding ina adiak dia kena kei pa mun khara ko ma ina bang ma vài hôm là thế cái chính này giống đâu mà lên rồi cá đột tiếng ủ lên nào cá đột dẻo dùng miệng cũng đang theo xiên tuột theo cái phần mau một coi na tuột đang ngon cái tiếng đâu sẵn này luôn các cáiส่วนnào dùng tắm piêu mà hiวันnày ya yang dia cái ya lupa pakapte yung quan tua dùng amasai na napi takin các cái trình độ nào theo ngoài sắc tiếng chỉ dùng Lamening tun ini cuma koi piumnya jaga tue jaluk sisinda lama malung laura nya isi bari era tue betu be pipi nale pi melu cemare biro pakap zomita su pomare asa gereya Look how they Turun ni pick up your head, man. Tai pimpu hari matai pindari le ya isi bare era jeno apit jam jeno mati lo le kun lo pi me lo themare tu ni mo poi suwa yak na gon sum le pai
ชัตตาหงโตองปันปีอปอมาเปียวนักปีตะกินลุงละมุงอยากกินหลังทึกได้เล อิ ย ตงาอิเลกิดอนดิงอาฮีสาปาจุกาเบลปาบอสกุนาบกัดตัวองเสียหิมันอินมาตัวลงนักปีตะกินลุงละมีลูเอสปันกันเอาโทมัสไคยาลำตัวงี้ตัวอินะบองคัดอามันที่มองพอยาดิงนะบองคัดนลุนยาหิมันอินะบองคัดกิโลนะมันตัวลงนักปีตะกินกิโลดำhi dunia itengah ipoi bo la ding hol pia hi ongkom sak asum aman ong piak ong sikai ya pudang le pumang kamang tua dong la pitak in lungram asukatua monu le mopa pai na ken pe wang pan pi amoto it si lo takang dang sak ahi wa tang kin pu tua dong la pitak in lungrami wakit yang ina ku acet tenu pa indong hitanga liang le don ding antang sa thau abe kem pe aman ong sikahi manina na bitakin kilung kami ya bidu ngai sakahi ya palang ahi sang lang ahi dong na ya palian te aku me pe tunga dong na bitakin lung dam itu ni liang le don ding ang wan sak nó còn là nó cho bọn nên ahi wa sa pumu kap ba nó bạn Asia kapua dong napi takin lundam panina ini sa suai da dilai contoh moket sak palian lewis palian tenupa dong napi takin lundam di kita ngam koi yang tidak diingina dong kate bikin dia to ahi dong ina ubai ukimu pi ubai hom pi ma Sicilia le usian tuang dong napi takin lundami dunia itu ngarat di ujung bangkong tonte inale di sang nato bang mak ban yen lawang dang sakahi ni edilei kami Christian community panahi dongin edilei dongin puan pan ahi dongin napi takina namung si pulang kamiที่เดียงเลยด้วยวันนั้นเดียงอุ้มเล็บเบียร์มาตรงที่สามเดียร์ละหินบางหินนาสองนั่นเดียงบางมาในศาลาอุ้มโลวหินบางหินนาสองเอาเปรี้ยวกินหลังก้อยหินนาฮีอุ้มดาวอุ้มเซลปันตรงอาฮีตรงหินนาฮีฟลาคอมมูนิตี้ปันตรงเบียร์เตะกิโกมินคริสเตียนเชสสีปันหินตรงอาฮีตรงอีกบอกก้อยหินบางหินนาว่าเข้มเพียงตัวดงนะเพียงตัวดงนะเป็นตะเป็นลงน้ำฮีพี่มงคลสุราฮีสบายเข้มที่อากิปันไว้ทุ่งหอมองปันปีอสุขตัวองบอยปียาว่าเชิดตัวดงนะเป็นตะเป็นลงน้ำเราเป็นอะไรตั้งแต่เข้มโมปีดงองเล่สักฮีปัสลายาสิสินปีเดการมองปีเดกาไปสินtangkim pu bawale jiu tenero kyo chune ini biru ya pire mala bikolo pire kolo pire lo re pipi lang lu re pipi bawale yang jiu tende biru dini cetu yang sesin pire Asia Cup do ye tengeji kolo ole yang jiu tenero kyo chune Piru piatiang ma bisa tiang ma tungku sayut saran di lu pire palian Lewis palian lu minta suku Malaya yang ciu tende ini teruk kami mingla sompu di sayan sani sisim pire saran ini tu pire ya pol boleh masih silia lu Malaya yang ciu tende Biro di macam view yang lombe itu di pekan dia ngapi kene ini lagi Pamis Catholic Community ini lagi Pamis Christian Church ini lagi Zomi Kuan Tunggang Hongsa ini Tolong pemayan kiu tenelok yang semare
เราเรียนตรงตามอย่างใหญ่เดียวเลี้ยงยิ่งไว้มาสุดมาเที่ยวตาดาเลสีเลเที่ยวตาดาเลสีเลอากงลงนาเลปีเลเราเที่ยวมาเลยนาเลปีจะมาเราต้องไปเลยพี่เรามากองมากองตาผู้ตั้งผู้เรามาเช็ดทายผู้เรามาเต้าเบเล่มาเบียงผู้เราต้องปานชิเลวอาเราที่อยู่เดียวเลยมาลาที่อยู่เดียว ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့တားပြနေပြောเนาะကျေးဇူးတင်ပါဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတို့ဒီမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတက်ပေါ်เนาะဂုဏ်ပြုသချင်းဒီဆိုပြဖို့ရတဲ့မောင်ပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လက်ကိုပြီးပြီးမှတူတူကြပါရှင်တဲ့တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တွေ့မင်္ဂလာဆောင်အခုဒီကောင်မင်္ဂလာဆောင်တာလေးကျွန်တော်တော့မယုံသေးဘူးမနာပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲပေတူဆိုသူဆိုဖက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကောင်းဖက်အဲ့လိုလေးအတူအရင်တော့ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ဖြစ်တော့မှာပဲသူတော့ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရှိတဲ့ဆိုင်မွန်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုသူမင်္ဂလာဆောင်မှာလုံးဝတကယ်လုံးဝမယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့တကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံတော့နော်တချင်းတော့ဘာချင်းလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းတီးပြီးသားဖြစ်မယ်ဟိုခီးဆုံးလေးဆိုတော့တခြားပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုပေးချင်တယ်တကယ်လို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ချိန်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းကတော့ဘုတ်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်သူတော့တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ့်ရာဟာဒါတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့အားအကြောင်းပါလို့ဖြစ်တယ်ဘာရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့တစ်ချက်စင်မောခေါ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကျွန်တော်စင်မှာဂီတာလာတင်မှုတယ်သိလားဂီတာလာတင်မှုအဲ့ဒါကကျွန်တော်အခုဆိုမှတချင်းကျွန်တော်သူ့ကိုတင်ပေးဖူးတယ်လေအားကြောင့်သူ့ဂီတာတီးခိုင်းမယ်စိတ်ချအခုလည်းဂီတာလည်းမကြားသေးရအောင်ဟေးကောင်းမယ်လာအဲ့မေးအခုမိမရတော့မှာဆိုမိမရပြီဆိုမိမနာမခွဲချင်မထင်ဘူးလာခဲ့လာအားလည်းကိုဒီပြရသူYou know how to do. Come on. That's baby. Lâu không có chữ rồi. Thật coi cho nào được. Càng. Tôi dễ nhìn không để đấy, tôi vô này. Sorry quá.
Rain and shining, lying and shining, 'cause I just she ain't a fool. Me and bring on it, lying bring on it, but I just think she ain't a fool. Can't imagine me, you're not on key cool. I don't know right, but you ain't can't be.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာမှပြီးမတည်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့သူကအိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုတယောက်တည်းရဲ့ဆန်ခုတ်ဖြစ်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူး။မေးရမယ်လို့ရှိနေပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။အကျိုးခုချိန်မှာပေါ့နော်တို့သမီးပြားနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမီးပြားနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လက်ကုပ်ပြီးတော့မှကြိုဆိုကြရအောင်ကပြောရမယ်ဆိုတော့ခုနလည်းအစိုးမအားလုံးပြောပြီးပြီကျွန်တော်ပြောဖို့ဥစားချန်ထားတဲ့ဥစားတော့မအစိုးမအားလုံးပြောပြီးပြီအခုပြောပြီးပြီကျွန်တော်ပြောစားတော့မရှိတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကြည့်လို့အများကြီးတည်တယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်သမီးရေဂျီနာနဲ့မိုက်ကယ်တို့လင်ကလာအခန့်ပွဲမှာကြောက်ရောက်လာပြီးကြတယ်ညီပုံမောင်မအားလုံးအပေါ်မှာအထူးကြီးကိုအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလူကထိုင်ပုံတော်မှမလောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လားလို့ဒါလူတွေလည်းအားများတော့ကျွန်တော်အထူးပဲကြီးကိုအများကြီးတင်တယ်တူပဲဖြစ်မအားလာတဲ့ချိန်မှာအလုပ်တော်နဲ့အလုပ်မပြတ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုလာကြည့်ရှုကြတော့လာရောက်ကြတော့အားပေးကြတော့အထူးပဲကြီးကိုအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့မနေ့ကနေစမိပူဆောင်ဖက်မှာတာဝန်ယူပြီးရလို့စပုံမော့ဖွဲ့ပြီးပုံမှာလဲအထူးကျွေးစုမြိုက်တင်တယ်လူတွေကြီးမရှိအောင်အားလုံးစီစဉ်ပြီးတော့တဲ့ဥပစုံဒေတာစုအပေါ်မှာလဲအထူးကြီးကိုမြိုက်တင်တယ်ဒီကိစ္စတွေကလည်းကျွန်တော်တစ်သက်လုံးမိမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်စပ်ဒီလိုပြောမလဲဗမာလူလည်းကျွန်တော်ကပြုတ်ပြုတ်နေတော့ကုန်တော့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီခါကြပါဘယ်တော့မှကြီးကျူးဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်နာခင်ဗျားတို့အိုးမအားလုံးအထိုးကြီးကျူးဆက်ပါစေဘုရားတခင်နာကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုတော်ရင်းဒီကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်ကြီးကျူးအများကြီးတင်တယ်
ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရမှာမြန်မာစကားနဲ့ရှားပါနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အပြောမှဆိုမှရှိရင်ခွင့်လို့ပြပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံအတွက်ပေါ့နော်သူတောင်းပေးကောင်းသူတောင်းကောင်းချီးပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တော်ကြီးကိုအများအားလုံးမျက်စိနဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့တို့သားတဲ့တို့အမြင့်တော်စတော်ဆူတောင်းပေးကြရအောင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍အနန္တတကူတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်ပါကိုရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကာယလပါတဲ့အေရင်မူယင်တဲ့နဲ့အေရင်မူယင်တဲ့နဲ့ကိုရောလူသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ကောင်းချီးမြတ်တာဇနိပြည့်စုံရှိတဲ့ကိုရှင်သားမောင်မိုက်ကယ်တော်နဲ့Regina Maryတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲခန္ဓာကိုကျင်းပနေတဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏။ဥရောပယာဇနိခရစ်ရှင်ပီယာခရစ်ရှင်ကာသူတို့ကလည်းသူတို့သမီးကိုခရစ်ရှင်လေးဝဲလို့စိတ်ကအနာပါ၏။ခရစ်ရှင်အေရင်ဟူယန်ထဲ၌ခရစ်ရှင်ပြီးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတလုံးကိုအဖြစ်စီပြီးကာသမီးမျိုးများစွာကိုပေါ်ထွန်းကားတဲ့လေမယာဖြစ်စီဖို့မှာကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါအာမင်ဇနီးမဆာဘီအန်ခေါ်ဖို့ဒီဆလာဖြစ်တဲ့ကိုရရှင်ပြာဇနီးတို့လေမယာကြားတဲ့နဲ့ကိုရောနီယာယူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချီခံပြီးကိုရရှင်မိတာနဲ့ကိုရရှင်တို့ရဲ့မိသားစုကိုတည်ဆောက်နိုင်တော့လေမယာဖြစ်ဖို့မှာကိုတော့ကောင်းချီးပေးကြပါလို့ပါကျွန်တော်ခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်မာပြည့်နေပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူပြင်ဆင်ထားတဲ့တပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာကိုပြုဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မဆိုခင်မှာအဲ့ဟိုစင်နောက်မှာရှိရကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ခေါ်ဒီစင်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ရအောင်လားမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥကာတော့ဥကာမတော့ဘာလို့ခဏလောက်စင်ပေါ်လာပြီပါလို့သူတို့နဲ့သူတို့တရှင်းတော့ဆိုခြင်းနဲ့သူတို့လာနေတော့မှကျွန်တော်တခါဆိုလိုက်တော့မယ်နော်
chuyện cũ lâu chuyện tôi là giờ mà đi ôn nghe chuyện tim sao mô chuyện là bị nó tuổi trời mà bé đâu em biết luôn là mà bao lâu đã bị lấy phía đây lại Soraga chotale kamale kule dilova amilai shoni lai le jane khai kwege min lona atole ga miere matia bo shiza ya mi abo tutwa shite ye shiza mi mo amie chobi I'll be buzzing, cut the cho pied like Bolly. Who in saying that you went to me, Lady see buzzing, I think I shall she's a I'll be buzzing, cut theကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်အစားတောက်တကင်းအခမ်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပတ်စိုးမရင်ခေါ်မလေနော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မိသားစုကဂီတာမျိုးရောနေစင်းတက်လာတယ်ဖွင့်ဆိုတော့ပတ်စိုးမကျွန်တော်ခေါ်ချင်တယ်နည်းနည်းတော့နော်အထင်နဲ့မင်းလွဲတတ်ပါတယ်အထင်မသေးပါနဲ့ဟယ်လိုနေကောင်းကြရလားမသိဘူးနော်ခုနပြောတာလဲစုံလေးလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့အခုတချင်းတော့စုံလိုက်ဆိုပြလိုက်မယ်ဒါကကြပါကြလားLai
Rồi không chỉ mà sẽ là cái mà bắt sao luôn không chỉ mà đấy cái chiến số của nhà quê bắt sao xin mời tiêu xuân nhang kek nhang kek cinta bu yang quê đi qua mà đấy Sanu, dasar sanu je komen no, dasar sanu. Sanu kau lihat. Antuk apa? Antuk apa? Đi chỗ uống đây, đi chỗ uống đây đi.
Samima ngày nương hồng khổ lại dunia sang băng hồng nồng ngami tule sore sen mang lung ngồi buồn đi chúng tôi lâu vẫn tương lên Jizim yan de mare, bigelo servi to chini vaine alo sochna lu rishi lo chentero sega phen ha vare lo tala de ba lo wona ai wa ba lo khom le ata o acapella ai vaida sochna chen lai yare lo music ma ba le wona ai ko chen vare Pasok depan informes tak Yodi. Manikin mo. Ngaya mo sin borong po makaya mo. Ngaya mo. Bien kho quá xin nó cây sao mà đưa ngủ mà mẹ vâng ngay anh em mà cả mua lại anh em cả mua lại bien kho lắm
เพียงเคยนะเพียงเนี่ยเนรที่มาไหม จุนนทยาเนี่ยกันไล่ไหม ไหน ยังกันเชียวล่ะต้องยังเนี่ยกันไล่ไหมลามูชีเนี่ยกันนะก้องเลยเนาะน่ะเบี้ยวน่ะเนี่ยจะตันไปเดียวมาชิวน้องชิวนั่นเองต้องอยากใช้อะไรไหมต้องอยากในการร้ายในการร้ายตามที่สี่กระบอกเบี้ยวเนี่ยต้องการเล่าไม่ยาวต้องอยากก้องน่ะบางเรื่องต้องอยากในการเนี่ยยะต้องอยากในการยะ散有钱住是哪呀呗散有钱住的哪呀 cash back 咯 cash back 咯กัดมัวขนาดเลยเด้Epos maya bu no cash back เล็กคำcash back เล็กคำมาเวนบ่มaya bu no มาอยู่เนี่ยไอ้นี่เราจีปอดาเนาะเดี๋ยวพูดเช็ดมาเลยไอ้นี่มันเช็ดมาเนี่ยดูเนี่ยสิมาก้องซาล่ะมาก้องซาหาได้รู้ไปรู้อ่ะมาดิไอ้ดูผู้ชายมาดิชิล่ะโอเคน้าตะจูลงเลยพี่เอ็งคันเนี่ยมาเลยตะจูลงเลยสุดแต่เป็นการเล่ามาดีกว่านี่แม่ป่องแม่นี่มานับตะชิวดีป้องนั่นลงต้องลงป้องขวบไปลูกมาสร้างเลยโอเคคือน้องมีคนนั่นน่ะไอ้จอร์จฮิโลวินคือได้ยังบอกว่าได้จะถือว่าเทนนี่มีคนขัดเป็นนั่นเคยสังเกตเป็นเอามาเลยdonc le kita talong ju bi mau me tengun tui alon lai teng mang yo ke ning chi lang kita kita amia kita to yo la kita lo si de oi ba pe na lo la last sa ko ni na okay kita to yo laยังซ้ำเลยมาฟีนะตุ๊กตาก็เราจะชิลอยากเลยme tengun tui akan lai teng chelo ni alon lai akan laiมาฟีจับจ้อมาฟีต้องใส่เวลาแล้วครับไอ้แต่ยูก็ปล่อยน้องไปกองคาเทลมาโน่แกดาลี่อะเหรอฟูลานี่เราจะมาพบเลยกูบอกเลยมาพบละโอ้โหคิดไม่กี่ไรเลยดาลี่จะเรายี่ชิ้นได้ดูดีบอกเรา
ဟိုပြီးတာကတော့ဒီနာဒီဆုံဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုမတရပြီးတော့မိချင်တဲ့မိခွန်လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမှမတရပေးပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်โอเคပါလေကျွန်တော်တို့ပတ်စဝါပတ်စကောပတ်စုံ2 3 4哇！我来买哈。我面都要的现在。拉住了，拉住了。哎呀，来皮西路的喏。比如啊，比如咯，阿发，这的别安尼对路，别安尼一路，你们要皮肤别安尼。阿发从伊啥子家别尼表达嘞。那边，这个在的。你要啥路喏？啥个目标记喏？ไม่เป็นว่าภาษาเดิมครับเป็นแต่ที่ดีอันนี้แต่ที่เราเลย No. ผมไปไลน์ดิ้งไงแต่เฟรคเวนซ์ครับไม่ใกล้จังอ่ะภาษาเดิม Abi anda mia tu ke mata tu itu cek tu lah. 啊，便宜嘛要么喏。ไงดีครับล่ะเอ้ล่ะมีคนเจ็บคอซอเลย 想都没有的米可大ล่ะ 哎，现在没呀都。将来我要讲嘛好的พี่มาพี่เราสิကျွန်တော်อยู่ไปอ่ะသူမပြောနဲ့လေငါတို့ပြောလေဟဲ့ပြီးတာပါပြီးတယ်မှာကြည့်ချင်တယ်ရနေပြီကိုရမလားခုချိန်ที่မကြိုက်လို့လားTu beni ya di cek tu. That's the first time we've gone. အကုန်တယ်တော့ကြာကြာလေးကနှလုံးကအကုန်လုံးလို့ပြောနှလုံးရှိတယ်